kali ini Mbak Tina Bule dan Mbak Ana Bule mau jongkok tapi dan jalan juga. No, really, okay. Dia cuma kasih tahu aja. And after we need to show them. Jadi sebelum mulai kita mau lepas sandalnya karena biasa challenge ini harus tangannya begini. Emang begitu kayaknya susah banget dong. We need to try ya. Yeah. Yuk, let's try. Let's try. Halo semua. Apa kabar? Semoga Semua baik-baik aja ya. akhirnya bisa juga. Nah, kali ini Mbak Tina Bule dan Mbak Ana Bule mau praktek the saying jongkok. Jongkok. Bule nggak bisa jongkok. Masa sih bule nggak bisa jongkok? Bisa. Bisa katanya, tapi saya tahu jongkok Eropa itu beda dari jongkok Romania. Tapi ya begitu. Kalau mau ini jangan lupa subscribe dan loncengnya juga ya. Yuk kita mulai coba. Mbak Tina Bule's Adventure. Okay, so now Anna, we need to try to do. But let's show them better how we do it like in school. Jadi kita pernah kindergarten, TK dan SD. Selalu kita jongkok dan jalan juga, tapi beda sih seperti beda dari orang Indonesia. Coba, let's go. Let's show them. Let's go down. Wait. Usually like this. Kita seperti ini. Ya kan? Tapi itu jongkok beneran atau salah? Kata suami saya namanya Bayu, salah. Bagaimana orang Indonesia begini? Tapi begini cuman ya begini aja. Tapi pegel. Lebih mending begini. Better like this, right? More comfortable ya. More comfortable. Jadi kita bikin challenge buat orang Indonesia. Bisa jongkok seperti orang Eropa atau enggak? We need to make challenge for them. Yeah. Can they jongkok like this or no? Karena begini, try again. Bisa, tapi cepat pegel. Kalau orang Indonesia lama-lama bisa. So painful. Sakit kakinya di sini. Jadi ya, tapi kalau orang Indonesia biasa bisa lama banget jongkok begitu. So usually the Indonesian people can jongkok that way, this way, so long. My legs are hurting. Don't play strong. I was like, No, really, okay. dia cuma kasih tahu aja dia kuat. Oke, jadi challenge hari ini kita jongkok seperti orang Eropa 1 menit dan jongkok seperti orang Indonesia 1 menit juga. So we are gonna do the challenge ya, 1 minute and 1 minute to see which one is stronger. Oke, siap? Siap. 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 Oke lah, so we are ready ya? Dah. Let's go down. Okay, countdown, start. Hi, How are you? very good. Apa kabar? So Anna, tell me like, you can walk also like this, right? Yeah, of course. Nanti kita kasih lihat jalannya juga, bagaimana jalan dan jongkok seperti orang Eropa. Yeah, Later we will show them. In the school usually when the kids were naughty, then we need to walk like this. Yeah. Biasa kalau anak-anak nakal di TK di Eropa kita harus jongkok begini 1 menit dan jalan tum. In Russia it's called гусиный шаг. In Romanian it's called mersul piticului. Kayak orang kecil jalan gitu, karena kan jadi kecil kalau jongkok begitu. Jalan-jalan. Udah mulai pegel nih. Berapa detik? Not yet. He's not saying how many, he's just saying not yet. So bored, so painful already. Udah sakit nih. Oke. Pegel juga ya. 1 menit ya, tapi biasa kalau orang Indonesia saya lihat jongkok seperti itu kayak orang Indonesia lama banget bisanya. Did you saw them like they are just jongkok like that, like for so long? Yeah, they're just sitting, just chilling for Chilling. everything Like I don't fine. know, kayak
warung atau ya yang harus tunggu kan? Not really. Chilling. Okay. Ready for the jongkok? Yes. Like Indonesian? Of course. Okay. Jadi kita turun. Again. Go down. Oke. Jadi hitung mulai. Okay. So now like this. This is so uncomfortable, God. Oh, tapi kakinya Ana lurus. You're sitting no right because it's so comfortable. Buat Ana udah jadi comfortable. Really? Buat Mbak Tina nih, kayak monkey jadinya. Say something so I will not be in pain. How are you? Very good, how are you? How was your day? Good, and you? It's not like we spent the whole day. Sakit banget. Aku nggak bisa fokus konversasi sama Ana nih. Karena aku santai. Ya, aku galak challenge ini juga ya, ampun. Berapa lama lagi? Jadi Mbak tidak boleh harus ya go to gym lah. No, it's not from gym. It's not from gym. No, it's not. Ana is more Indonesian. No. Ana lebih Indonesia dari Mbak Tina. Kok bisa ya? Dia cuma sebentar di sini udah bisa. Waktu lihat. Keras. Now relax, sit. No, I'm relaxed. Relax katanya. Okay. And after we need to show them how we we need to show them. Yeah. Jadi ayo siapa mungkin nanti kalau sudah bikin videonya tag Mbak Tina Bule _official dan Ana Vitkovs kayak di Instagram biar kita bisa lihat bagaimana jalan seperti orang Indonesia, orang Eropa. It's cool. It was so hard to walk like this. I know, right? How many minutes I still need to go like this? I know. Teacher, can I go? Jadi Ana ceritain ini good workout kalau That's so painful, yeah. Yes. Jadi yuk kita coba ya. Let's try. Okay. Jadi sebelum mulai kita mau lepas sandalnya karena biasa challenge ini harus pakai sneakers atau tanpa sepatu. Enggak pakai sepatu. Are you ready, Ana? Yes, Let's do this. Jadi kita jalan dari sana Okay. Let's go. Duduk, guys. Jadi step pertama duduk begini. Oke, jongkok seperti orang Eropa. Now let's go. Kayak kotbah, like a frog. Oke, jadi seperti itu jongkok jalan orang Eropa. Tapi saya dengar orang Indonesia jongkoknya dan jalannya harus tangannya begini. Emang begitu kayaknya susah banget dong. We need to try ya. Yeah. Yuk, let's try. From here. Woi. Really woi. Doamne ferește. Okay. 1, 2, 3. Down. My muscles are hurting already. Okay, Ana, hands. Wait. Are you ready? I'm not. Okay, let's go. Oh, it's okay. It's okay lah. Oh my god. Begitulah kita jadi bisa juga dong seperti orang Indonesia, seperti orang Eropa, cuman jongkoknya tadi saya kalah. Jongkoknya orang Indonesia, tapi kalau jalan begitu bisa. Yay, we did it. Amazing. Oke. Capek banget, keringetan. Panas. Pulang harus mandi.
Oke, kalau suka video ini jangan lupa subscribe, Like dan komen. dan loncengnya juga ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!